Dakle, godišnji izveštaj Poverenika je pokazao da je najviše pritužbi na diskriminaciju bilo na poslu ili u postupku zapošljavanja. Zbog čega su se ljudi najviše žalili i kako ste reagovali na te pritužbe? Pa pre svega proces zapošljavanja kao takav nosi određene rizike od diskriminacije. Dobro je da građani prepoznaju koji su osnovi, znači ta lična svojstva po kojima se mogu obraćati instituciji, ali tu ima i drugih pitanja poput starosnog doba, nivoa obrazovanja, mnogih invaliditeta, naravno na osnovu pola, bračnog statusa, nacionalne pripadnosti, ali i zbog političkih ubeđenja i pripadnosti određenim sindikatima ili političkim strankama. Tako da, kažem, praksa je prilično velika, ima ogroman broj građana koji nam se obraćaju i zaista se trudimo da reagujemo u svakom slučaju. Da se držimo još malo diskriminacije na poslu, vi ste upravo u susret 1. maju, danu rada, imali sastanak sa predstavnicima poslovne zajednice da bi se prevazišli neki od izazova. Ko je sve učestvovao i šta ste dogovorili? Imali smo 3 segmenta. Jedan je bio sa poslovnom zajednicom, znači sa ogromnim preduzećima koja zapošljavaju veliki broj građana koje su izuzetno poznata, potom sa privrednim komorama i domaćim i stranim koje takođe, kada pogledate bilans, imaju ogroman broj onih koji su okrenuti ka njima, ka pravima koje mogu ostvariti u kompanijama stranim i domaćim. I trećeg dana smo imali razgovor sa bankama kao takođe jednim značajnim delom naše privrede, ali i tog direktnog kontakta građana sa bankama, gde se vidi i pomak, reakcije po našim preporukama, kada govorimo o pritužbama pre svega starijih građana, potom i osoba sa invaliditetom i prilagođavanja zaista bankarskih usluga ovom sektoru i naravno da privreda nosi taj prilično veliki teret, ali mora biti itekako pripremljena za ono što dolazi. Tu nam je i nova direktiva koja govori o jednakim zaradama muškaraca i žena, takođe i učešće žena u upravnim odborima. Privreda mora sve to primeniti, pokazati pre svega građanima, potom i Evropskoj uniji da je spremna za nove izazove i za ta nova usklađivanja naših propisa. Ali kada govorimo o diskriminaciji na poslu, koja vrsta diskriminacije zapravo je najzastupljenija? Pa imate naravno pitanja pristupačnosti, znači imate osobe sa invaliditetom koje ne mogu pristupiti svom radnom mestu, imate pitanja rodne ravnopravnosti, pojedinih ekscesa koji se dešavaju, ali ne treba zanemariti ni političku pripadnost kao takvu, jer ipak je buran period, ne samo u Srbiji, već zaista i u čitavoj Evropi i mnoga pitanja različitog nejednakog postupanja se uočavaju i tu zaista vidite po broju pritužbi široki spektar toga koliko građani prepoznaju. Nekada nas se obraćaju, iako vode postupke sudske, onda mi ne možemo postupati, tako da bi u stvari i to obrazovanje građana o tome kada se mogu pritužiti, koje je to lično svojstvo koje se štiti zakonom o zabrani diskriminacije neophodno da bi bili efikasniji i ne treba zaboraviti da se sada u skladu sa evropskim obavezama i našim nekim ranijim izveštajima poboljšava zakon o zabrani diskriminacije, uvodi se mogućnost postupanja po službenoj dužnosti. Nadam se da će to do kraja godine biti usvojeno kako bismo mi kao institucija bili efikasniji i zaista izlazili u susret svima onima koji osjećaju diskriminaciju i kod kojih zaista to postupanje mora biti izmenjeno. Jedan od poznatih slučajeva u javnosti gde ste utvrdili da je reč o diskriminaciji i pokrenuli postupak za ocenu ustavnosti je slučaj Narodnog pozorišta. Ima li epiloga u tom slučaju? Pa još uvijek čekamo izjašnjenje samog Narodnog pozorišta i postupanje. Znači, uočili smo da onaj pravilnik koji je donet nije baš u skladu sa standardima diskriminacije, zabranom diskriminacije i da bi trebalo da pretrpi određene izmene. I ono što bih želeo da kažem da u toj komunikaciji sa institucijama, ne samo sa Narodnim pozorištem, vidjet ćemo kakav će tu epilog biti, ali veoma često u komunikaciji naše institucije i mojih kolega sa onima koji su navedeni kao diskriminatori, dođe do ispravljanja. Znači, pre utvrđivanja diskriminacije, znači, postupaju oni na koje ukazujemo i mislim da je to dobar put. Znači, ne moramo u svakom slučaju utvrditi diskriminaciju ako ona bude otklonjena u toj komunikaciji moje institucije sa drugim i privrednim i sa drugim institucijama
institucijama. Mislim da je to najznačajnije. Na taj način radimo na nečemu što nije baš prevencija, ali liči. Da, korak ka ostvarivanju tih prava je i izmena raznih regulativa. Poverenik daje mišljenje na nacrte zakona i obaveza je da do vas dođe nacrt da biste dali mišljenje na njega. Da li ste dobili nacrt zakona, nacrt izmena i dopuna zakona porodičnog i kako je vaše mišljenje o njemu? Jesmo, bili smo uključeni naravno u proces. To je zakon koji se bavi kategorijama koje i naša institucija štiti, pre svega i osobama sa invaliditetom i dece. Naravno, to su te dve kategorije koje se nekako i pojavile u javnosti, a koje imaju, gde će biti određenih promjena. Međutim, ovde govorimo zaista o međunarodnim dokumentima koje je Srbija odavno potpisala, koje sada uvodi u svoje zakonodavstvo i ne vidim ni jedan zaista neki razlog zbog čega bi se na ovaj zakon bacila bilo kakva senka. On zaista unapređuje prava, pre svega deteta, a ujedno i prava unutar porodice. Ne narušava se ni na koji način taj integritet koji postoji u ovom trenutku, a drugo pitanje osoba sa invaliditetom i poslovne sposobnosti. Brojni izveštaji moje institucije i ranije institucije koje sam vodio ukazivali su na izuzetno lošu praksu potpunog oduzimanja poslovne sposobnosti, teškog vraćanja poslovne sposobnosti, što se u poslednjim godinama menja. Znači, postoji svest o tome da se time krše prava pojedinih osoba i da ćemo morati menjati praksu. A evo sada se menja i zakon i mislim da je to izuzetno pozitivno. Da, evo, to potpuno lišenje poslovne sposobnosti ostaje nekako ispod radara zbog onoga što je najprisutnije u javnosti, to je potpuna zabrana telesnog kažnjavanja dece. Sami ste spomenuli, bilo je dosta zloupotreba u tom smislu. Koliko je važna sada ova izmena da se ukida potpuno lišenje poslovne sposobnosti i da objasnimo šta zapravo to znači? Sada će biti sistem ograničenja poslovne sposobnosti. Imaćete naravno jedan postupak u kome se to ograničenje sprovodi, gde vi imate saslušavanje, to je razgovori sa onim o čim se pravo odlučuje, što ranije u nekim slučajevima nije bilo slučaj. Znači, vi ste dakle, samo prvo da objasnimo, poslovna sposobnost se oduzima kome? Oduzima se pojedinim osobama sa invaliditetom ili onima koji nemaju sposobnosti da donose odluke na jedan ravnopravan način i u njihovom interesu pre svega. Tako da mislim da je taj deo samog ograničenja koje se sada uvodi mnogo primerenije i konvenciji koje je Srbija potpisala. To je ujedno i obaveza pred Evropskom unijom. Znači, ide negde u svetlu deinstitucionalizacije i nekih drugih procesa koji se dešavaju, ali govorimo o tome da će taj proces neće biti trajno oduzimanje, to jest neće biti trajno ograničenje poslovne sposobnosti, već će se ono revidirati na svake 3 godine. Samim tim imate mogućnost jednog dobrog uvida. To pre svega mislim na institucije koje se u ovom procesu pojavljuju. Bilo su to centri za socijalni rad, bilo da govorimo o sudovima, bilo da govorimo o onima koji će veštačiti, ali ono što je najznačajnije to je pitanje osoba kojima se ograničava poslovna sposobnost. Oni će imati mogućnost da obrazlažu, da razgovaraju sa onima koji donose odluke ipak o nečemu što je itekako značajno i što vas potpuno nekako udaljava od pojedinih prava, ali mnogi to zovu građanska smrt. Pa to je prilično drastičan, oštar termin, ali ovde govorimo zaista o zaštiti vaših prava i o toga da možete nekim svojim odlukama ugroziti svoju budućnost, a ograničavanjem, kako se ovde vidi, koje je restriktivno i koje je zakonom definisano, vaša prava se u stvari štite i to je i namera ovog zakona da ograniči broj i zloupotreba, da ih onemogući u krajnjoj liniji, ali i da govori o toj humanosti koja mora postojati pojedinim pravima koje mora biti zaštićena ipak na ovaj način. I evo samo još za kraj da kažemo, imali ste i mnogo obuka za prepoznavanje i reagovanje na diskriminaciju. Te obuke je prošlo više od 2000 učesnika. Kada će se nastaviti? Pa one se nastavljaju. Nedavno smo bili u Novom Sadu, razgovarali sa preko 100 nastavnika iz 54 osnovne i srednje škole, znači držali obuke. Policija je naravno pre nekoliko dana su moje kolege bile u Kladovu. Juče smo razgovarali sa srednjoškolcima, imamo taj panel mladih u kome obučavamo mlade ljude, ne samo da oni prepoznaju diskriminaciju, nego da u svojim sredinama
šire ta znanja i to je jedan zaista veliki resurs. Meni je bilo zadovoljstvo da provedem nekoliko sati juče i sa nastavnicima koji vode ove grupe iz Beograda, Bečeja, mnogih drugih gradova koji su došli juče kod nas i da pokažu tu spremnost i zaista jednu veliku zrelost mladih ljudi. Toliko oni i budu diskriminisani, toliko je predrasuda prema mladim ljudima, ali ono što smo mi juče vidjeli, to je zaista jedan besprekoran način kako spoznajete neke stvari, kako ih kasnije sprovodite i koliko možete budete koristan član društva. Hvala vam mnogo na ovom razgovoru.